Ikula. Kula naga. Ese via wanu na nam kile shakwa naga. Tambe mo ngwara TikTok Tambe mo. Wa gapa. Yeah. Okay. Wama tell me. How was you to my hanger? Okutu machi executive. Tejo go kanyi. Mana ba cha hana. Aba hu de hele aba yo iki da toga. Oh my bobo kwe. Ve yo shamu gwan ke. Man what is the mo? Niba. Ai, ta ko lo ngugo. Ki kwa kwasi ne umi. Negi. Li o bwe yo va yi lan piugbe. Va yi lan hindu. Pa moya mfa komlo. Ufanyulu. Fakonu ufa wase de kwase de kana ba. Ona kpo se ba gwa du na hiya na sha pa o ya wa. Kawe, mo na me uchi won poko to la. Uri wo ha. O ka wenye lio. Lio ka wenye. Wo so fa mo shi ba he lio. Lio di kuma ku kwase de ka. Lio kuma ku kwase no to kwa nya. Lio ki ya wo mu lio. Ai lo kuma ku kwase no to kwa nya no lio. Lio mo le siga go. U kuma ku kwase no to. Ole kwa mo lio. Lio kuma ku kwase de ka yi. U kuma ku kwase no de ka yi. Lio kuma ku kwase no de ka bo. U kuma ku kwase no de ka mi lio. Kuma mo de se ka. Kuma ko de ko ko. Ah ba kashi. Mu hu de. Alo na ka bi na ronja ga wa yi wodi do ka kwasi na ha. Mu ya lo gwa nya he me ndi agwa agbo. An dia do yi ti. Ikwaso wa nyene. He kwaso ma nyene. Mo onu ba. Yo he ka ma ki jagwa. Ki jagwa piolysis. Ko fa ti se bi mu ha mashi. Wona gado. Ya ki jagwa piolysis. Why? Abo to pa na ngwa kwade kwade gade hi Je na kato. Je na kato. O baba ge. Je na watu. O ya wa ru ha gba gba. Ono kwasi ko la ti diga. Ona gwo nje ga san ha o ya wa. Ko ru na ko vi ha mi ngwa na. Ko wasi no na. Ni ma. Ko wa da wa. Yo ba wa yo. He lo ko ru na ya o ya wa.